we is we ukwa Abofuor omo e wo clinic bi ho ya no so sa na omo si ward asabi so obi kona no ho dodo no na wonya bi na ene ba akoto ye ko na ya ase no mayo no munye ase no na omo ntimi nyuso enso ye ba within a record time and yet ma complete esu hospital be Abofuor ubewura free market na ukọ ni bakra bia omo clinic bi Abofuor omo clinic e ho ye government clinic no. Oh, okay. Ti we no ma ya mom we. Na we susu de KG e wo village bi e for Naama. Me microphone Naama over 100 years e kro ni ba ye no. Omo nya mpuntu bi a wo the school kra no. The nearest community school wa omitimi akọ na fe nyame be kire so from Naama to nyame be kire no obenante be 5 months ndi imagine za akora wo be 3-4 years and nanti from how do you expect obeko school ndi basa na nipa no koto na oye mpuntu djuma so oye afu a edu se afu no dure sense na ni ba ho na wasen ba krum na oba be ye adwo na oja afu na mana ye basa Naama we kg ndi ba na no de na yakwakosi ndi mo kg now and only the only block amoya mom. The first step near say man kra start kg na they can I say the omunyini na ya na bi no kra obetuma twa kwan kakra bi no kra ndi would kg no cost the akebia no e be beto so now so hwe no we ase okudura Abofuor every come 31 this modern day and age kra no be mu charge say na atra enua asesua ade na wo say Abofuor kwa honzo kwa na nam ho na kwa pa me wo ye kwa no de tie ni agro ho so me wo mu say ye kwa ye no ye ni ye say abrosa we so far say kwa de hey from Niasi to Abrosem Mahama John the money Mahama also see oyo onye obi a odada nipa he is a promise keeper and am because the difference between NDC any other party say ye ba ye putu oman no on a track soundtrack e be boama ye ko the next level nti abrosa na yes na ase ni de o ma ye bia se windows kura awie from Niana se no and my entrim for kg primary JHS primary down JHS there be almost structure ni bo na rehoso bo school from kg up to JHS almost structure ho ni na ya ba 5 rooms nti kwa na omo check class no nti na bi so sitting class 2 for 340 ba ko na JHS 1 JHS 2 JHS 3 din ya tinduase na bi no so tia patiase nti ene motivate ye ma yakwakoye sa adwuma wo so ye abuchi offense abuchi utra main room so enso yakwesa na enso ba bia JHS for no etran JHS 1 JHS 2 ba bia omto no se from makra fire so bia san busu dwane ene so nyame aboa e mampanya da romanti yakwakosi sa edifice we as at this time am no be kura de o ma se windows ni na wi aye electrical works ni wi a omo painti a eno how many rooms eno so ye 3 unit classroom eno ye for JHS 1 2 3 office and staff common rooms so kan ho ene ye di room na piece of convenience so aka ho amom na ba ko na share chiro na aircon ba ko bi ebeba sisi ya ampa ba me o kala ne ye na no nua ba ko koye kala bia o penti kala bia ne ho asempa sauti yo uni afa chiro okra ura ne ho we do kala see kama nti we see school ben ampa ba me AME Zion we see one of the legacy projects e beto ye okay ma complete yes e be na done for about 8 years no omato amana adu window level no majai na ya baba ye bibia na ye san de kan wan e kan kwa ye ye the ceiling fan 2 ceiling fan bo room bia se bia ankra ntemo be comfortable na addition akoso